Abusua ye both team edi nkomo an na ye nkomodidie ne koso na team legal wives efo ni bi ba be chese ye Maame Akosua Serwaa ene odoblo ne ho nsem ankasa no we nya ye na ankasa sisi a enye topic anase enye news na abusua omede nyoma gu akwan mo ba be press conference kese pa etie Ex-Abusuapani Kofi Usutu Park ene Roman Fada mpo na abusua mo ye na se omo still na omo hu bibia wi a omo de demonstration ene Ghana ha de ha be butubutu ama ye court nsensem na ende no de ahwechna ende no de ahwechna na abusua ono ankasa kra behwe ejirem de that lumba baby a ohye si no obusu omo ahye kra na omo de efu ni baba abusua nkoma akoso kame ho ne nkoji nsi won de keka won chiremu chirawagwen o comment section o Maame sene osife hu no efa wi ahye ma afoforo enye bi abusu otumfo ba TV plus yankoi ne nkoji nsi won ene de keka won chiremu embla asem no ye twem afutu a the media aye late afutu na I didn't know me you mean to me for so but said you Mr. Who I didn't know the opposite woka bia ani e card oni ntoma nko say if am pacho kasa e ma o kasa e ma ntia na ohwe ofuni pacho me say the e card oni ntoma nko ankada ye gura safo wo di aye later ma but me asem bia no even Ukraine and Russia war kra no sooner or later you bet me see masonbia ba enti se wenti wo de wadwene bet me madwene de so we can do something better asem no kro nyampie enti no yensisi enye ena me kire wo se yesiesie se bio yesiesie funu yensi asem de ba yetimi tena se na pani bi create me to ne nice so say we pani bi am to the nice so ye be ma come adwene why would you say wo the do so na wo mpa wo betima kanti wo de wo dwene no fine me no me madwene de se pani se bi asem bi ene ho enye ni ba na nti asem na be koso enkoso we enti se wo de office say ye ma wa se de bia se bi ye nhwe physical emotion yedima sebi adami hu adala Maame Akosua Bempoma mininu pa ekura metimu ha no na me ne fubaz ba akonde kwadwuma me hu na ye me because o nam trauma mu all distance wa wo tinchen unhu ni sao just by say be I'm disagree or agree with him but sa na bia Maame Akosua Serwaa nso so bibi sabe ha no Abusuapani ono so benya ne share odobroni enti da benye ye be put to these people into this stress why we can't solve the problem before ye problem solve Mr. Menko yanim me kasa that's my opinion to there we be konto kwa is also opinion that is all I can say why thank you ansa na emu etwa Mesme akasa me kakram to so na me nkompacho ye tie nyina no se pacho me na me just a minute ye tie nyina no se the president me pacho wala uruma aso obi so baton ai me na me komi ya obetuma be mesel wase wo Mr. President pacho jina wa krawai no onko wai o daruma ebusuafo Daddy Lumba asemi e ba ya nkofo aso mu chinchini twanse omo pese omo bejai mu no sabi e obi fi asem enye wo fi asem ebusuafo na omo pe na omo de ba social media for whatever reason so omo be pe ho moa wo say for what na obi a edina no betum yesi obi wu a yen ka na chi asem boni Daddy Lumba wu ye 1 year ni den na mo pese mo ka mo nkan wie asem we den biem na wo sa asem we ho se we ya yire we nya yire ya ka sa asem we ya 1 year nsama ye kan we platform nyina den na ekofa bae Team Legal Wives for start odobro ni so ana ma Fada enyamba sa asem we na ya reho edi owo oni Roman Fada ne kun no na oni na wo ne ma na fa hinkosi hinto sama Fada ba sa asem we mu ma Fada embe mu na enye obaye ye de onu nko one person ye de ne ma si ho ye de ne papa si ho e de ne kunu si ho because no plan na ejine mu de no man fa anya maame no and also ye de ne platform bia be ko bia na ye ma Fada ye de ne to ha na de do broni ato ha de ne maame de ne bra
eden bi na mpesa mo kan mo kan wi mo se odobroni enye yire mo twen ne tanya na kopie court na court declare say odobroni so ye yire ti se court declare say odobroni ye yire na wo se won ti ase a who does she owe that explanation to sabi odobroni ete holumba ne kofa no se na oye maid o na ote obi fie kwan that lumba ne kofa no and it's a fact you can't change. And for how many years Salumba and it's nine, said be wooning Yans and sin Lumba. One hour say Odobroni, a quartan away or wo pay. Said be or buy a young kumba, baba con, umpo, onye bi. Na madu mo be 6 hours on say or wo pay. Na said be all one and our shen crown. And obi the assembly to him to that Lumba won't me and shenemba. Lumba ne so pema, and a wo or more bits me a show. Inti say wo better say won't say and no it's your own headache. Nobody owes you that explanation. Nyo na obeche lumba nyansa. Nyo na obeche lumba hawa or baako ananka lumba enkofa. And I said lumba ba Ghana. Although Bruni was not the first lady only date one team legal wife member a friend Nashmi and or Jojo Musika mom. Only that lumba a date. So to me Jan Hokofa mu housemaid na more kana. What else do you have to say? Nancy ya team legal wife penny ba kon register company means me boni din wa ha. O kwan who try say o ku o mo members ni nyina wieye and then life o koye o say an afedie o sa begina odobro ni so say no start say first no. Obi fi asem you have made money more than family ni ko omode asem we eba saa ahai. Family no mko pejo masam by the sika timniga wise from make it from sa to the extent so beat me atam $20,000. Obi fi asemu na mu ntwa so amusimu ntwa so because na mo pese mu make it from sa family we mu make we na wo fi asemu aka ne e wo hwe wie o maame unyanom oni me ma se na wo unyanom ainti lumba ne mema me nu akowo nti wo nti ase nti wo ntwa asem ne so o maame oni unyanom how many fathers do you have? How many fathers do you have? Ada ye hulumba dead body na. Lumba mbab kwat na omo papa FM station. Or say our father is resting in peace. So ne papa resting in peace a wo hoho no. After TikTok also on to ho ase. O problem ne sen. Kaka bu na kofa funu mbre wo fia na asedi. Lumba mba so their father is resting in peace. So wo de na also want ase no. Na de na wo want ase wo sa ase mu. Ye also won ba we hu funu a eno ye fa funu mbre wo dem ana ye fa nye dem ma omo munim de omo nya fisa asem we hu ena omo so omo twa asem we so a enye ye because omo nya topic bia biem enka World Cup ayebo platform ya be ko bia still lumba siso bone ben na lumba ye ya okofa akusa se wasa nkofa odoboni nti wonti gbida enso papa na ogina ho kasa no ono na yerenum eye miensan ye 4 Anya nansi a Adamu ne kunu ere ebe kasaya na enim Adamu kwa osin odobroni and so this was somebody odobroni see honom for one solid year the dig gonna tembasa meanwhile she was worse aden then amoka musumun kan wie ene omo say omo de koton fufuo if that is what they can make out of the case it is their own wahala obi fi asam ama omo enya omenyo omo ho amasese omo hu na omo fanya omo so mo kwakoton fufu o ti ase o nti ase o it is their own wahala. This issue has to stop said be that lumba legacy ojaye mahwa de papa na oton fufu kasa o se e ba na nim no ye see that lumba yere Akosua Serwaa ye besma ba Akosua Serwaa di aye mboda di lumba din enhye ho. It's one fast who say the more you grow this man's legacy down, you can't hype the woman over the man. Akosua Serwaa didn't want bother the lumba. Nobody knows Akosua Serwaa whether you like it or not. In some people that lumba any man see to understand say the board that lumba dia no be a chill. Now what the mama Akosua Serwaa jina ho na mo boni bi without lumba na ye be hu ni pakoko amoka na asem. Some of these men have children with multiple women. And so you that lumba because Akosua Odoboni are you in your eyes, you think she doesn't deserve it.
Your course on your chair say young born pay for the favor of God. Said be no do bonnet to at say be toilet some puna lumba cofa na or ye ni ye. Lumba answer be beer in your do bonia so da. Ne birthday party ojina ho or me for do boni man o kasa o su mo say na da lumba hu no na da lumba hu mam na lumba de ni si nchen na okofo do boni e na okweso wo de ni begina lumba enim said den unu yan sase lumba na okofo do boni no some mumpo it has been established the next court case I think early and me hu dead body for. So then, Nigeria appeal, it took over 5 years. And so more casasem. Timbeka asem na for 5 years. Aden, then a moji. Obifi asem. And then that Lumba issue free TikToker. I bet say platforms over 90%, they have no issue to discuss. They are making money, they are playing games, they are drilling, breaking news. Omuni sheka. Because this is their livelihood, and now black people to us say, that's it. I mean, that Lumba some can was a few quarters. And then, Maame Bempoma nam also on who in your dead body. President, allow the lady to finish. Why somebody's moderating the plot. And then two I said, I couldn't hear one kone. This was the same people almost was a man and quack. Robert Tom will fear some ho, and they are making riches, they are making money. I feel now also so on body. Omunko Salumba Mbano said they came from Germany when you were in Ghana. Is any of the children complaining someone who dead body? Now I would say Ghana ha. Mama China to come 1 week there was unity to carry and see us. Then be na more sanje. Munja so munjai. Patchom de manusi. Yo, me da se Maame so me nkasa kakra. Obi asem a woken. Obi asem no bi na mo so kan. Obi asem no. Asem nya me masem, enye wo so dia. Obi asem no bia na wo so kan no. Se wo be kan wa no atum obi asem a, yen so be kan ya no atum obi asem. De kan ne say ye hu fra ye ni afe. Ye Ghana Mamba ne funu no wo mo ho mo de. Madam mo kasa no obi ankasa bio. Wo kasa obi awa ha. That's not we interrupting us. Me pacho wo hima wadawoma. Sister wadawoma. Wadawoma mesrew. Mo kasa nyina wa obi a shato obi aka na notu. Lumba babi ehu funu bia. Efuna wonu a kasa yehu babi adi asa okodi afe. Na so okodi afe wi na kasa fafra wa skoto so a. Wo di koto me maame adwo aso fie. Ana se de wusi kasa efunu no yemfa ye pese hu ne yedem ana. Me pese me hu no me dem wa. Me pese mo de beto me dem ana me hu bi. Lumba no oye nation asset o. Ghana nyina lumba o. Oye abusuan bi dia. Sisi aye papa Mahamati o nyame mpangu mano de wirem sei oye nyame dia. Oye Ghana nyina dia. Enye NDC na MPP nko adia. Lumba beye wo man nyina man. Nipa besi nne ense mebre awu afa aba nifno. Obi anti ase. Na yete Ghana he memeyiri Serwaa me wale no. Court na wale ne maame. This court na prove si a wale obi asa ne agye atom. Enye nipa na kosia enye me maame adwo aso me papa kosi bafo enye busua na kosia na me wale meyire busua ya we me suma busua ya we court na be decide awale enye ma ye tantan ye ka mu de bia mu de moya na moya na masa be kwansem na ye obi a NCZ fire obi a NCZ fire madam mu de wasizi wo dia kopa ba bitena we will face ye bedi mfie be du mfie duo no ene ebehunu ne eku papa no se wawu se wote ase ebehunu a ye behwehwem mfie du kwa ebehwem ye manipa nwu ti sa akokọ efura ye ya efuna ho bia ni ho me kai se kumase mi kobi that am ma Ghana mi kumase ni bi efuru ka makomako 7 ene ne nam stadium ho ene ekoba nyina uhu de efuru dem. Why ne wu ya efunu efense ambulance makomako 7 I said the way mu best 7 na ne nam ho nyina mu de de pa na munim ayi obi nim obi anyai ka madam obi anyai ka
kwanya papa ne fa so wi na ya sa wunua be ma no na lumba ye wunua be ma na woti yawa nka wonka saa bante ni munyamfo ababa bro brama the whole world obi atenenka makeja se kwa tulumba na obetra so akase owu ye de ade mu preja betu stadium mu amuhwe ye nyina ye mu bi ye ba hwehwem onti ase kona koda obi abusuasem na ye obi dia na wabetra so wo ka bi no wo dum fu dum data mesume dum fu dum data abusua nka onipa ne ye ba hwehwe kwan ye fa so owu ye ba bia owu ye hospital kro owu ye yale kro ku no ne nya bia tro buku dia to ho se lumba sisi yale ne ku no ye fu yale ne ku no entimi massa na sesem tantantan na obi abegye no kase ene osusu be bofo na wa na kase aya wo fa na kasa no wa fa president no wo fa na kasa Ex-Abusuapani na kasa kwa no tum Hey, onipa you can't do that. Children are not even crying. You have to stop. Debbie, he's been rude. You can't do that. What kind of disrespect is that? Now, the papa catch a phone to look at this. Now we're paying an alcohol. Are you allowing Offer. No fanati say na me ade pa na me kasa na wo twitwa bempo yi o. The pa sorry. No so obey. Because abemfo ni bia. Abemfo be na oni ma bemfo bi. Adepa oni Adepa cho black was how. We are saying fun. You are not being. Depa cho de kwanu tu menye fa minu aba ne kasa no. Adepa de oye na ni da ho wa sheda. Adepa mesro de ti nyina ne se. Who said that is that is rude. Akwasi de no, you are saying the kasa we penya you learn how to talk. Akwasi I won't learn. Me kasa no we are now bibi kan wa ka kire na pa choda roma Dia me pe bia we are no aka bia for me f we so me ba last 2 years na me ka say na say Fada say funu na ka na dey say funu ne say na we stadium o kan mama 7 efunu ka ba stadium makoma so video bi a me kame mapa ko si bafo a owu ye yaya enye ba ko na omuwiye no mo ko no ma me ba on say wudu stadium efunu ka 7 oh ma that is why yentia say yenyai ma mesita mo wiye mo ko no obi fa mo kom side no obi afa asafo no obi afa ba bia omoye criminals Ento mo share na mo akali na me ka asafo a me do avo me bo nya me nkome President ni ka me bre wo ba bi so wo se na hu ka na nipa na say toy na demo say nipa na demo na so kwa ye ni bi me baby na uko me say who ka kwa ma me say ka na it's more than 7 just say omu tulpin no ya fa pin no uji so wo ba bia e da so mu so bi e be ko share wo se dey yo park ho stadium ho bi like uko hwe funu no me ko ho bi me say be say me I went there specific say me person me ko who what actually is happening there enti me bo I want no dey lie so they are criminals for pama what will fly you go say na You've allowed him to speak anyhow. It's not
Lumba What but I penny say, I'm not 32 for make years. sense. What Abasa make ne a papa kasa is resting in peace. Which now say we unfunu. just When we like Eka that. say asem yen kama. go Why the rest in Wow. peace? Lumba why the case all rest in peace? Why the catches in the man is all rest in peace, no? The money ni baby am power. Ah, No rest I in didn't the the peace. money nim baby and or Na normal complain. adenti na also omo rest in peace be. Obi a wu ya say dey peace no rest. Obi a wu ya say wu baby ani furu wo. Obi ani be ku Asem a no. se ye Ye nya ni ye wo so shi ni an ku ye wu ye. bi no ba se chi me kasa Come on, sa. shut up. You shut me ni nya sanchen. Kwas On konko anuntum. Ewu kai di Mr. pa. President, Mr. President, if Yes I ma. told it to me, Wadaroma, any pet on penifotio, and to turn Mr. Osia was Casana Me say, pacho mate o ah, ma yeah, me Cabra pacho from mate. De Wadaroma. tie nyina ne se, ye nyina ye ba hwe me wo mu se nya mabusua asem. Enye obi a so busua asem. Enti ye nyai. Dabi me ne nwom kra me tie bi pa. Enti no afe so a ye kɔ na so. Ne ye de flowers akogu so. Ansa ne ababa ye yi, ye ya kan forma, ye Ghana forma. Enti ne funu no a, ne nna no a, ye kɔhwɛ ne ye de flowers akogu so. Matɔ me flower. Ewa hefa. Ewo no se mebre aba ho. Adenti na omo abusua pani dada na yetu ni dada no a tupako se tusaka no. Won kire preko pe ade no na ekosu ni oh papa tintontan yesie no fense kumase asafo kajitia na esie no neni obi amehwedi furu bi na asem fa na asem koye unya bolu bafuru so pe na obi akokobu yiba ubolu bafuru so pe na obi akokobu yiba ade na munima yenim ade pa na munima Papa, yenim o de me kwa wale meyire ewo me kwa wale meyire ewo dunkwa wo fe emrayem mi ame ne me maame adwo so me wo fa kwasida kwa me nua no mabusua efa data be fa ka be miensa ene di ko mrayem ko gi awale ensulumba awale nko ade ye gi ne court. Ono ana de call court. Oh bra o de me Ase ka me se bi bisa no question. kwa Me de ma adepa kasa o wie be ye me beto nua kobo no wait, no Mr. na. Social. Richard, Na Obia may be some question, or reply and one Mr. question. Adepa de be Obia, Mr. Social, Adepa mommy, imam one Adepa mommy, 1 minute, and then ma me social. another interest ma question. me Oh, interest my submission with me, no question. Me So, beside no question. I don't have time to banter okay. with him. Social, just 1 minute or 2 minutes. Yet a platform is soon. Me, if you make yeah, you want any baby see Jerry John Rollins. You want any baby JJ yes no. Or no Ghana assets. I didn't enter flowers on cotton that so. Sebio. Yeah, per se say dad lumba mba carving. Any Denise no omo they were present at the funeral no. Sebio omo ani afrafra. And omo adwen so nya adwuma. Enti omo hu say obi da na enye omo papa they cannot say it. Sebio ye na enim nyansa bro obi anyansa so nti nkola na omo nyansa so. Until they can see said this is our father. And to omuno mo na they not complain said that the man was their father no. Yes say any papa. And said you know that lumba no biaka say waira. Have you reported a missing corpse at the police station? The man is not or he's not missing. Yes, you know. If you want to know where the man is buried, there's a right channel. You will go say papa no. Go to the man and let them go and show where the man was buried. But out no na out yet dia your court one bubu and found ko sibebia. Sebio. There were family people and they were present at the funeral. Mpenyufo akuku dam ekoho. Despite mo I say dun ketem tie pense e chese omo no sebio omo adwen wo fom. Omo se lumba na da ho omo hu. Ana okono mo ko no mo anko eye na se. Omo ko ni chinchin Kumasi Asafo anase stadium no mu kotwa stadium mu nhia e no musanko ofie. Sebio said we kasa we should give credit to mpanifo no mu koyi na say any that lumba nkola ni bi. If upese o kire say Ebusuapani nko kire Bempoma any omo aka ne dia fair enough, but you cannot just assume in the air say whatever was presented there was not the man without even giving us any evidence. Ena that lumba wo no
Obi wo ho a even UK sometimes utum say omuko fa efunu a omukita hairs mienu. One contains the casket, the other omu the flowers in the magum. And see Accra, see people do it depending on what you want to achieve. And see, say to your friend is saying, has 7, and which we some of us we did not even see in the footages. The media never even reported said there was 7 has and to me, I'm even surprised. And this is the first time I'm even hearing this. Say kama 7 and yenasi. And the media did not even cover one. No one media house was able to even cover. Say, hey, Papa no omu de kama 7 at the best file. Say wako una baby no say obi msuko yo mwe na cast to aswa. That do you have to equate it to the man's funeral or the man's burial service? Sometimes we should credit people with some kind of wisdom, and we should not just say things in the thin air. You have legitimate questions to ask where the man is buried, but when you say it categorically, say any nipa na identity without evidence, it make it so sad. Social media. So akwasi say anka de pa be ma me kwan anka me bo audio bi of a yapoku interview wasi da omubu ofu no man kwayi ne wan kwayi ya hu funu efunu ye de to baabi a sebi enipa uti ufi a ne de funa be kire ne de akowura fi sa ne ye funu on ya ne nipa bi kasa hu se traditionally enipa no de work efunu ye kohwe baabi a de de funu efunu se wuti ufi a ye mfa funu me kire inti whatever uti wa se efunu no hu ani de ekosie no hu no mo pese etwa ba social media no mo chance on mate mo ho ase na efunu bi a na etwa ba social media no mo pese mo ka kire na me hu funu na ko ye na se sebuche omo obi enta picture ho agwasi me bohwe lumba nua kuma na wokọ yes what is maame na beka se wa hu funu ne da wonim de sie ni nua ne da okọ na se efunu enti na nipa wu a call amamrem yes ye de dana mo obi abehwe ne last respect enti wotu ufie na obu ofu na wo se wo nkwaye na se ya don't suspect say wo ye ese ye tam funu no bewura wo dem na ye bie wani ase hwehwe funu na nsa na yakosie no nya saa na ye no enti se wo se wanko funu ba bi adede funu na unhu funu no ena wanko se ba bi yakosie no wanko ho unhu enti se wo pese unhu a ye wo kwan se wo fa so a wo de bam enti obeka se wo unhu da de lumba funa kwa yasia anase baby adede nipa na obeka kire me se me hu fu ma ko nyina ya ma obi ahu no ne ya se ne we wo na wan hu no na me ma example kan wanu tu na me kire se lumba ni kuma no mo nim president ya bi me ba de pa obi se bi obi anti de wo kan bra pani me se president or ha mo adwen keke ba me city lumba ni kuma no ohuru mo ma mo mfi de bi de lumba ni kuma no ohunu funu no nti okasa obi ohunu na wo na wo okasa wo ani the first history wo se ye di ambulance nso ambulance 7 ya be mpatro na kaka papa ambulance 7 hey go president ena one trap picture bi anfa ba kire one trap video ense bi wo abegina wa se bi wo ka asem kora bi na ye tu futuro gu ye ni ambulance ye nyina ye hwe ni life wo ye bad papa wo na wo ye perfect wo na wo ye saint you are saint ya na munya sa monko fa ye frumre efunu ye de president unyi na baby the near fi so wo nyine o efunu na da ya hyehyɛ ya di akoto baabi beje please efunu ya kwe ka adepa betie me a ka me mo audio ofai so adepa be ma kwan ya ka me ebe 5 minutes ni yentie de ofa ya poku kai yentie adepa be srew 5 minutes audio ona to data ma 5 minutes audio ade me na beto data ma me na me beto data ma
Mendi nechi why? Go di nechi I work in cancer. Now, Mr. President, no, I'm saying numero no munya sa de no na mo me I empe like nipa man. baby eye na emfa so dwemra ye na yempere ifuna ambulance Mumma me pacho se moku na me pacho se body be near di yakum nimpa ani akowia de ye me pacho wo kwan ben so Mumfa no mulumba mleye so mu yusu amofa de mleye obusie ni ewu a wankwa yie yensa mepe wachew na aka sa kan na mamede ni ho una wankwa yie ni me pacho ewad kenye lumba wo ya nka minim se nipa mugu ahodo Asemben cred. Oh. Mungo fa yefunu mleye. Why beji mufu ayira munko hwehwe why na yefunu yira. Omo maba no monka sebi no monka sawai mama China. Ebe to mama China mama cash wadana. Right. Mama cash ko nkasa. Nisika. Right. Can I ask the president a question? Hey, who could be right, so you just want to disturb yourself. But just one question. President, can you hear me? Oh yes, I can hear you well. Oh, okay. Now I know you're concerned about the place of burial. I know not everyone will agree with you, but I want to know, what really do you want to know the place for? Papa, me pese mi huno. Me pese mi hu. I know you want me pese to. Mi huno. I want to know where they bury my brother. He's my brother. Okay, sorry. Are you a Christian? Very well. Okay. Do you know Moses in the Bible? Papa, No, yes, you are a Christian. Moses died and he was buried, but the Bible said till today, no one knows his place of burial. So are you comparing Moses to Lumba? Moses talked to God. Moses is above Lumba in all standards. Right? Yes, I'm comparing Moses to Lumba. Moses is above Lumba. Yes or no? Moses that's what you. No. What I'm trying to say is, if Moses, who was a man of God, who talked to God directly, the Bible is telling us that no one knows his place of burial till today. Why are you worried about Lumba's body? Okay, the problem is that Moses and you be the buni komukono. Oh my God. That is their point. They are trying to pin the weight on someone. Moses na woni yire a wona nete. We do no. Lumbo bi ne bu ni kompo. Moses ni obi na tie anke be wa ko bisa no. Nke be bisa ne se Moses wo hefa. We do no oba na tintie bisa oba ne se Lumba wo he. So don't compare Moses to Lumba. So it's not even I'm trying to say we wonu oba na ti da ba ko. Wonu oba na ti. And now I will be Moses or no baby auntie. Now, what I'm saying is, if you've been to the funeral, right, and you haven't. No, so one day, one might call park and this will be and don't allow. But now, who call be? Meme call dear papa. Me say, bad papa for you. Criminals, papa. Come 7, car 7. Yeah, because see Fuba. No one will go to heaven. Sanko for no. Emron San Fopa. Lumba Kodi wa Monsemono. Emron San Fopa. Nanka Lumba we need. Don't worry yourself. Lumba Flupa Kayo. We'll be the compare Rollins if be any baby. Obi any Ghana, Obi any baby Rollins. Only baby see Rollins. Oh, minimum. Kwame kuma kwese na akrofo yekomu bank fa e simple yes mekano ha ye nyina ye nim wakasa wudi washada nim kire me wo da bi menkyerɛ obi e da gana obi nim me pa cha wada wo wodi so ya social media obi nim nim ya finance obi nim o mekyerɛ ade blapeni and me try na makohwe Miss me person the flowers for me the best send I want to be any that be so can maybe a sin or high sin yale no wo ye Lumba de a mystery
owu ya obi anim yale eku no obi nim nipa no wo ho obi nim da doko no ye he lumba o ma ye ne bone papa okura wonim ho bi wo nim ho bi ma ye ne bone papa Yeah, several. ma ye lumba Let's bone move on, right? papa na se wu Justice, soli o wa Kawasana, President, you didn't chair the betching, they are bedaja. be maki me ni munyamu fu That's somebody. Oh, yira boy. ipo de me kase wo me kase wa yira so mo na ko tire ba bi o so mo na ko si so ko Afghanistan o so ko Italy obi nim ba bi nipa na putu ayira mo se ko di na fe be di mfie num mo ko di afi me hwe ma ye ni boni se mu wi amo se di elie kan se bi amope obi am fi mo wa afi no obi afa na se kan gu fom obi afa na kodi gu fom akodi na fe ne ekoto mu fro nya fa gu fom President Akonde Vazobe na benyo. brapa ni yehu na papa bi lumba wu no enya bi abusuo bet ye nyina yesu bibia free mo Anena say so onena so timi kan so me ka say na say me wife ka kire me say okofa aba wo bia betra ye nchera me say me pa cho me pese mewu okofa aba wo bia ma ye ni anka say enye kokwa ne me wa ye bibia ni lumba kofa obi betra ne on a serious note lumba kofa obi okofa aba wa betra ne nchen fe lumba wie ene ye mfa bi on a serious note, President. On a serious note, oye bema na woka say. And I'll say Okofa Abawabi. Me ya kokra say me no yire se wo mpene man Okofa Abawabi sana woka. That me Okofa Abawabi abeta me. I will never do Okay, that. now me busa question ba ko pe. Me busa question ba ko pe. Ono yireti mi asha ma o say mpene wa kan say wo mpene mi Okofa Abawa metna ho. Indi be me na e wo tirimu da se da achi bi no. Usu betimi a ye bibia to wa ye friend and living well. Say be a wuwu a say na opesi ye ma ho. Obetimi a bibisa. The man Kofa Abawabi a ma me me forget about yire simple. Yeah, can someone or isan komo tambia no de ma twintwan a fan free say as a wo kan some na sa agro na wudi but obi so na dwene mu ha no what the wo kan na o feel say is serious but just be serious on what it is. Lumba yenyine nim say he was not just obi ana oyenum to for keke. The man was intellectually brilliant. No obi a onima de to that level no oye ni bibia odwene ho kwa akiri de nyina ye jutum say oye the type of person o sisi oni obi kura nante no nipa ko ni bibia wanfana no wanka no dada na nwom to into ono angasa in the life in itself no aye san aye ade ye to say o si ye nyina iritu ye ho fo say de o si ka no. That the question is ye unipa bebre a wo mawu a wo mo kire beebi a si nyamu ya si wo nyame tuni safre wo mo a de enyem wo mo. How dare we ye nim nipa de one busuafo kan e ya accuse wo mo asiasefo a wo ye de wo pe de wo pe man no wo ma ya man no ye mom ni ye bua mo tiase na wo ye sa de nothing. No me can be into me UK. No, mami to me UK. Oh, David, no cano. No. Yeah, can't someone else more could nanny about what an asefua about way within a way about way Yamian Kurini. Yenina will be any horn more, maybe any horn more party fast about what we know our own barano. Into young mummy, yes, as a man can yen fan on 20. Near cancer in serious way. No, don't know the young fan 20. Infant 20. Lumba tiasano. You move in one of born Bramano. Said you see what you are will be in one of Bramano. Ujina ways na woka, and I will know it, and I will know it in a woka. Miss Mitiha, meet me a chemistry beside the making an etro. But the whole thing is we talking about new woo, and it won't who she say. Very well. Very well. Me can be beatro. Minia ketua. Inya cancer. Ewo Ghana. Mimiti hanamo na mi di results no. Mi ti results no na mi di mirika. Mi hunu results no mi hunu say
said it be obewu. And I made me try ticket send me quack or feminiano, copying time will be free. Na me brother pain so Accra. Mimi twemu free UK. Eko drew Accra. Twemu kuma eko Kumasi ko di minuano in chain 14 days. Uwo menim. Na me brother pain o Accra no. On see ne on tu ne si Kumasi ko hwe ni aketwa no. Tie me ofa said me ofa no ne mimi aketwa ne ka na nyansam ketwa. Eduru time na be me ofa mimi na yie no a. Me kan kwachi. Me ofa fie esi school na ye school school park no ye minu na ye no me ofefi esi e kire pe mo fa na esi ye na se o me kata no ma me ni o me pa ma me ni nsuo mo ofensi ye na se for whatever reason nobody knows but then in the end na wo hu say the wo ye ni ye so wrong no okwo twa pa so kopa ni nua ba acho me ti akwesi man fa nchem wo fa manfanche because they me dwene ko si mitiri mu ane say me amaka akwantuo na me nua na no onene ben no onene ti Kumasi na se mo fa na ntimi ahwe ne ni echi am me na me wu UK ye din beduru fia mo fa na be ka chen so ma behwe ntimi dia ya adusua ntimi o fa no a ye de da me nua no wo 3 houses away from Wofa. If you no opposite pen school be a school park na ye ne no no fa into the nensio inti busa ho se tama ye ko sie ni minuan ye sie na wia na se mo fa echire bi mi fa ni be busa me se kwesi ni ko sie mi ofa se no a come on we de me so me de kwesi na me misa wo se wo fa no se bi wo fa se no wo nua no wonya problem na onyame frɛ no no ambulance do say na call park wo okay di tie ni me na me high hairs no de me hu betimi na me giye ka hu ne se me kohwe na nsan no wo me di na wo twe nsan na me ba back UK and 3 weeks pepe ne de ye ni share into you can imagine there was so much finances enye easy but it's not about the hairs e don be see minua no we the men ka wo ya ni ba hairs in 20 e don a e be see minua no even at all na daka kura no from a fear to a see ni nam for see omo me enfan to hairs ni omo bo na bomo eni chu be kudi echire unua no o yale no koda no hospital no me chere say obi hu hia wo a me kana me lumba de no pa wan kasa woni me ya adwene bra kwasi me so me de kwasi woni me ya adwene say lumba ni wo ni ne de ba na yira ni ne ma no ense me bre wo ho it doesn't matter easy see be dia to musa already ni nyina nim say amansa nyina nim won wan kasa bi na numa ka say wo ye yarefo o si no nim say 60 years kura betoro mimi tu ame no kasa ni wo 65 years lumba si no nim say 60 years and I will be to offer wo UK we e ba ni say and obi say wo bo fom na moja tu na obi so ne sa twe na wura dem ti offer hwetie mini an he masamba ko ne metimi aka no kure wo mini say me se mi mandi lumba wo ne mu ya yura me ka bibia chiro se mu ya yura me hunu mini an so ka wo yo ma me ka bibia chiro me hunu test results no and my man kasa man kasa me coffee because me nim say me nua ne bewu because cancer na edidi mu baby edru no bewu inti me na be share me tiri mu say me ko me yira me ne tia kan say se wonim so bewu a ade nti na won twen wo a kwako me say no me pese me ko hu nua me ni dinkra tie e pese me coffee no the way nua eni ni dinkra but what you say me kan say pain no what is me ka se pain no e wa crowd no nim se minya nini aketwa na yare wa nkwankwa he no ba mi twemu wa ha because se obi hu hia wo a ticket ni glorify hu hia se na ni omo peso omo hu ewomu nua na wawuo no ombe so omo hu nsem die kun no ko metimi akọ eto so biem no se miankasa ma anko anko hu se de ne yire ehwe no ansa na me ne yire te honum ye so ni mu ye dane na sefo a enka sa ga ne menya no ho do because is enka di obi ba be ka kire mi bianka meji edi elso wo ebia oba na wan hwe wo nuani yi mi ko duru Ghana no a kowu o manim no eyi na se na nkrofo keka se ta ma menua ne yare dendende na yiri ja no kodwom
Tio, inti sana me free UK ni me ko tu sanse mo nyina we yi na se a kekea enka me fa oba na yi tirimuka be san se me anka sa me ko di mani ko hu ya ma menua ni wuwo mani me ne yire ni mu inti no e free ho no me oba na me so ne soro so inti ye ka If you say now oba na ko di mu se ko ka bi kakra brebe bana mana bi. me enfa anya ase Ofa wada wuruma asam na ekoso no wo de ne ye fa different o. No, when they say far different. Me patcho dey far different. Man for me anko Ghana. Kumasi anko hwemi nuano amini bia minua na enwu ma me na mde ne ko mo chi. He asiri sembi. Ye dimi ni akodru mo chi. Ah ye busa mi din mi na mde na ban mi din na mi refi mi din. Mi anka sa mi din ye busa mi din na mi refi mi din. This is a how e ye so deep. Ba minua penyi a wodi mi medi ne chi miensa eti Ghana Accra wantu ne nansi ho anko hwe ne nua ketewa no wuye misumi twam wa ha eni ti ebusuamu nsam no eto da bia mo mienti ase se de wonim na woka wonnimu a hwe over me free asante be kwa me papa free asante be kwa yes so me papa free asante be kwa me ma me free sehwe be kwa ma me nche o secret ba ko problem na ye kasa ho ye nyina ya to data me papa me bra wa to bi me suma to bi no problem ni nyina is simple omoni lumba ni ye je offer ye nyina be wu ni ye to pack me ba fa wa kasa mebre me ba to pack any odobro ni omo amma ye ni lumba ye nyina ye ni na ni ye se samai wo wa you hu film ofa se samai wo wiase a ho se samai me hu se samai ni wo se samai pa wo wa bibinsi because one since ya me say individual ya me wa me hu ni se lumba wo nguyo wa yira me fa ne se me metie yi onguye wa yira ujidi na na o kaniba this year kai ni wo onse mebre because if you dey na yes I busu penny na ho sa abre no e wo gidie bi se esese mponka glumbe wuye na esese nke ba wo so nchen be ka kire everything but you don't need to know everything because ebusu asem is different Debi ade we ya tra busu asem o mi fato ade we ba ko yemo ye ma ko yemo ma enso pay debi atre busu asem ewu enkrafo krafo mo nyimu baby amusie de enkrafo mo nyimu atre busu asem boy ye nyina ye de no entira busu asem mo ni lumba ni ye atre busu asem listen atre busu asem ananka ya ba asem pesa wo ti ase se mo ni lumba ni ye yes na ye si pasa ye si di pasa akoko listen ye si lumba sa akoko wonnim se akoko ofa o hefa o he kisi yesi no ni fie islegon yesi ni fie hefa ni fie islegon ofa dia ko su yeke media madika ka se ye na e wa bonto nyira yesu bibi afrim ase wa me ba frem wa me ko fa ba wa bi metra me nchen me nkofa ba wa me ne me yire ya wa neti ye nkofa ba wa bi metra me nchen me kire bi obi ankwa e me nyedoa ase masua bibi afrimu pa which is good but then you have to be honest and then say the wunim and then the wunim no say here say no won dia ye lumba na too much lumba ye babusia ni but of sika Jessica menya ne busua ni menya ne dehie na mum de tie ne se onyame bu atan ye Ghana fo ye ni lumba ni ye free president so ebesi top pisha ebesi leni so ebesi akwala so ebesi maso ebesi mema so ye ni lumba eni ni ye masa ye ni na ni ye ba mitikroma ye ni na ni ye ba ofa mitikroma na princess Diana we se kama ye adwuma onyame be bisa ye ye ni lumba ni ye because onyame be bisa ye ale ni pa ni nyamo fo kakaka sei onyame abeche ya adwuma chede kakaka sei na nipa na putu pruwa ye kemi bia obi ante ye kemi bia obi ante aden when wo bia want aden boni be no ye lumba la kasa boni be no ye Ghana fo to ni na fo a obo a omo wo kire omo nyem to wo produce wo mo obi aye salad
Nani muna mu obi a wodi oka obi se na bi pansa so no wuye enye kwa adaguraja mu nyina bakeka bi we mu nyina bakeka bi enti se be mpeduasa ye ni national security organ ha enti abana mu ya nobody investigated about this one enti be no papa mesrew wada wo mebra no wada wuruma ye ni papa na ni ye nyintum fine. You be Jamanaka, no problem, but you need to be in here. Ghana Niba Pa. Ghana Niba Pa. Me usi wa fie bibi and I'm missing me kasa missumedi me ankasa misusumi moja mi moja. Mimi akitu odi mechi asamidia ada emfato ho akiro. Tosia. Uti dem che na say accident na wo na wo tenchen na e ba be ka say wo ba no kura na yesi no wo mi ya ya kura na wo jan wo ko obi an tenchen Ghana ye nyina ba ye busua amalumba obi en wo tenchen ye nyina ye ba ye busua ma no we accept to the nation we Ghana Niba sabi papa me kanse me call Canada 2021 2001 me call Canada Ghana Nibi enya problem in Canada je say e kwaya no e dey factor me say Ghana for Canada nyina ye demonstration kase 2021 we make menim say what there Ghana for Canada nyina ye demonstration kase ye kwa ban nkofo e ko pa achew papa ye ni lu bani ni ye e mo ye bu se dabi it's wrong ye ni na ni tio se lumba no na wo si ye ni ye question is se sana na lumba ne pa se sana lumba no enhihye no pa ni ye what is wrong with that sabi mpedu asase owu a Sika me engage in kakra Mr. Wadaruma. Me engage in kakra. Hey President. President. Mame kasa me bacho just a minute Mr. Me bacho me dey say Daddy Lumba oso sini Yesu Kristo ana. Wa baby odi akwakofa. The reason is say be banya abotre mame Yesu Kristo ni pe bi enu wa komanda ye ni abrigade wo ye no nyabotre no oba ye no kan obi abusuan mu me ba o kan obi abusuan mu asem say odoboni na ni ye Japan na ni ye ba wo na wo abonchen no Lumba ehia wo chen omo no me abusuafo no wo no Lumba sumbo ma too much to the sense say the ono ye kronu no Lumba wo nsia na ne ba wo 3 years no wo Lumba ehia wo chen wo no Wutimi ka chene say kama ebebisa no but wo na wo to because of say you see Lumba sa akoko say there o satisfy. I don't know what you want to satisfy yourself. Now you are throwing jabs here and there say kama anyway. We've had president, we have Kantanka, we have so many people died. Obinka say Lumba wu ye no eye da na say bibise but Lumba ombru wo so. Why are you compelling all this Kantanka and everything, Jesus Christ? I'm telling you, continue with that. And some would listen. Listen. They're okay. Discussing what happens to Lumba above death. Is Lumba above death? No, it's not above death. But the way of us win, let's discuss the way of us who are you a doctor? Who a doctor? Who a doctor? Me doctor. Who a heifer? Oye doctor, Kobisa na busuafo. Kobisa na busuafo. Kobisa na busuafo. Kobisa na busuafo. Who ni mpango? Wo ti wono de na we Lumba so mba account de ma. Wo ti de na we Lumba so account de Lumba. You say who ni mpango wa nka hwe. You didn't say anything. What you can tank can you of what benefit Lumba through 20 or say Ombeka Lumba wo de. Ja. Say Lumba cassette and crown below the bed. One cash. Kantanka na we Yesu Kristo na kantanka no. Ye Lumba won ma e fana de na. Me pa chawo. Ka papa me pa chawo so wo yele wo ma ohun. Say the na wo ka say wo fa me di ni ma o ma won chen. Enti wo dure say said no yele wo ma no wo yele betumi akun e kina bi se woni hɔ a yan fa nhya wo yele se wo yele na akun. Good question. Good question. Obapa de tie nyina ne se be wo de me fa ne se ye nyina e kan ye se wa ye nyina e Ghana for ma
nyamie nimu no kwasemuni nyamie nimu ni eniema nsisusu yi President, question ya yebusa ye very simple. Osi ye fan show we yere se we yere na ku. Jessica. Oh, Jessica. Osi na kamene wow, Jessica. Yes, simple question. Answer na me busa o say on so say tina bi woni kwa. Me kuma fo ayi. Ya fla na say wonu ya maamo. Enfan sha wo yele say. Wo mu na ku. Se me ne me yire ti dan ba ko. Yeah. Wo mu betum dia se me yire. Se me ne me yire ti dan ba ko. Na se bia mawu wo dem ho. Na me kuma fo no nti wo na se. Na mo de se me yire improve ne ho. One say the cool. Ade pa na. One say the cool. Since ya me wo dem yi asem to me se ya obi ene ade. Asem to me se ya na nipa me ne ti ne baby sa no. Enti me nipa na me nti wo prove wo yele ni ndio. Baby o mejini di ohima mejini di sa oba no wa prove no ho na prove no ho ya ohima wa prove no ho on prove no ho president no ya ba na ma ne ko ye we no ai nana kwesi woni something you say mi busa say enti ade na ya wa adwene say be ma wo ne yelete no one na wo nkwala be ye 7 na ba ko afirim na nkwala ni susha be ma no na ehwe no e man bidin ti die ba de na be ya ma adwene se sa wo ba no na akunuku na die ade no be ma no so oba ye why so oba feel threat oba hunu be say threat bia o take decision wo yo oba wonim de make bi say so oba feel say be ma be ma person odwane be ma person oba de president na said the president kasa sitie no ohia say ye handle no ye men kasa me ye handle me pa to be president like na person me ka kire president uni be bia dad lumba ne wu susu no hwe na wo ba bi anko wale titiri wo ni bi e bi anto no e bi asa atem na wa gba akokora awani mpotu ya na because of said ya okeka ho nsem yinti no afa wo ka ho hwe nye president say president say wasaka say bim bomb nkwano watu ogu platform no so sa no we aduma me ba so me dem ye no sire kwa ne ba so na o se me kasa se ne papa we akasa pa obi ba so anu a shout ne down obi kasa no ati asim adepan ka hwe wow se me grand not easy the adepa why you Jeffrey man Mama Cash on kasa yo. Ipe mo complain me yin esi afi na o se ape to be side. Me na me o ha no man ka po bitin kasa no. Mama Cash no na eri. Mama Cash. Samo president o ha dream. President o ha dream. Me fa mi so wakasa wi esi ko. Onso odi ka kasa e. Yeah. Ini soal suci president. Oh God. Oh no, president. Oh, be 10 years. We ni want to kaso ya. Na makaso. Papa pendi. Ai kasa tana kasa. Esabi tete no na say most of the time so obi woman obi free ma na ebusa for person mo pin death on sabi oni pa kona on anything no. Time Dad Lumba wuye sofo na ya sapon koda ne ho no obekire Dad Lumba yare mu kakra ema oka sese na Dad Lumba yare no ote se Maame Bempoma ka se onim de ekun
Nini na aye na nwanwa menim so bi tie sa interview na me I would Metie me de say bi me ni me kunu eti ha na obewu sa yes audio me na me wo sa makokunu video no kra wo ho it's papa so na no di no video fair no ho inna ye ma enema bi wo ha and what say we should even entertain it sabi and na obitimi da on sorry obitimi for no you can't explain that is it and now uno be kasa within 2 minutes obe fresh we free a battery wadwin so it's normal but to try and then make it seem forcefully say obi na sabi we kunu there be yet up we say odo broni nya adwuma onye adwuma da na sabi lumba okoba ehwe nkra 6 no osemaso ekunu which sensible person will even think like this. Meti say sad discussion because in fact na it's so not fair. Adepa say say uni sin ni so ana enipa bi say president omo bana say what say bi a obi aka say tia ni say ya na free say obi wo ho ba onye circumspect wo ne kasa ho otumu say onye filtered or kasa raw bombo because no one who so obi any platform so akadi pa mienu na so me active and then say okay kanu na emfata otumu say ohia boot for boot to say the obeka no say the osi kasa no sa kasa na bi no say ka kire no then so man the same kasa na wo ka di fa obi hu na o ka kire on the enye ne de say adi nti na one ne kasa sa the onu timi yi sebe ne sia dua say